Adek mau airnya? Mau isinya sama airnya. Mantap guys. Itu kurang mantap isi kok. Kan? Nambah lagi kok. Guys ya. Lagi. Ombak baru. Selim. Berenang guys di batang air. Nah. Ayo. Halo guys. Duduk. Angin. Aduh. Woi kencang tuh. Baru kita berenang guys. Hei, Kayak lu. kita masuk YouTube guys. Hai guys. Kayak dulu. Kita lagi di kampung. Itu aja. Iya. Guys. Saya Anyut. Saya Anya. Cara pandai. Ayo, guys. Lanjut kamu guys. Pegang. Guru banyaklah kari baci gua awas lu. Anyut bang. Jalan nyok. Kesambit Pak. Kalau orang tua. Tarik tangan gua. Lepas dulu bang. Iya. Pinggir lu, pinggir lebar. Aduh. Loh. Aduh, pinggir lu. Ya, sini aja. Ada mermaid guys. Ada putri duyung. Sama putra duyung. Ini aja. Hei, halo. Halo guys. Sini ya, awak. Itu kencang Aris ke sini ya. Kamu tidur. Hai guys. Kembali lagi sama anak Ajorin. Anak Jori guys. Guys, sini guys. Guys, cepat lan guys. Nampak sama ayah nanti guys. Tunggu bapaknya guys. Aku ikut. Aku ikut mana? Anyut. Tangga Sarawaknya guys. Baen. Kencang air lu. Oke guys, itulah keseruan kita mandi-mandi berenang di Batang Ayi ya guys, di kampung dalam di belakang Masjid Ismail. Masuk ke dalam terus. Nah, nanti kita ketemu dengan sungai ya guys ya. Airnya sangat jernih, sejuk dan enak untuk berwisata di sini guys. Kita lanjut guys ya. Baik, terima kasih guys.